Kurumjari, SKTV News, Yambiri Punuputa Manipur Files, Ketumayum Premchand Taram Noxari. Nasi si June Tranipani, Manipur Yapun Bakishutam Kai Bayaro Habamiamgi, Ihoda, Makoi Tranipana, Hawaii Ponta Pikiba. Numination Lapa Matamda, Hauzik Uriba Manipurgi Fibam, Manipurgi Miamna, Jingnana Kolaukia, Lauriba, Haudik Shulepalekana, Manipurgi Shutam Kai Bayaroi, Manipurgi Yapun Bakishutam to Kai Bayaroi. Separate administration demand to be yaro having a chimo from Kayama. Kola in a Laurokanda, Ho Hori, Tongan from Sinda, many never Sinda, Cheshankia, Bishana, Timan Kia Todi. Adubu, no Monong Magi, Manipurgi Tongan from Sinda, or a clip a home bussing. Manipurgi Lengaki could ki wang with habitat. Makoina control to Bungam Wang Mada, or a clever high of how with the Miamna. Mi binary basda ngasi magpang thugliba junta ni pangi thoram sugumba observation nasina karamba incidents in the yupam orkanda miyam da amukhanna manipur gi apun bagi sakta masi kaidana bagi damakta karamba achetpa firep ama lawmina bagi tanja lawri bagi habi hire masi matang na khana bagi damakta ngasi thamjari ba topic asi June 18 echoes no separation aibadi manipur dagi tokhai taba Manipur bo topo changan giba atrokana Manipur gi apur musitam kahen ba haba sugum wafam sing asiki mayokta miam amatta oina laimina bagi adu mo wakalo no yumpham oiba ngasigi June 18 thorom asina kadai ho miam be kari pawgel piri adu Manipur gi hoju ori film asida hariba June 18 siga kamaya link to bu yai miam gi automato da khan ki ba miam gi apun bagi oiba kholaw apun bagi oiba ihodu hojik koina kadai da ubo phangdriba kari gino aduga haibu matamatu dum yam ya pon bi hosu loi khabra habra chungmo singa sekhana ba jamukta lengsin biri basi han hanbada aigi hek oi thamuda phambiri ba se UNI gi bureau head oja inthau khongjam SATYAJEET ni oja butara mokchari thang lengsin biri basuna social activist oja NANDO LUWANG ni oja butara mokchari aduga oi thang lengsin biri basuna IPSA gi working president biri ba oja KHURAIJAM ATHOUBA oja butara mokchari ai han mo fam se oja NANDO dak sake oja Manipur gi hojuk oriba phibam sida miyam ne he haibasi iho hauringai irang tauringai violence kyamo thogi matamda government da hajaru bu khudimak yaktaba matam haibadi yaktaba in the sense miyam na pamdu thabak ta khudok ta onthok pirektaba thabak ta onthok pa yadabagi adugumba tanja khara timing khara lawdaba yadabi tangai phadabu chu lermani adubu asugum matamda pelektra matamda June 18 incident to kawgunu ko haibana chingma miyam di he pan bhai batare aduna hauzik oiriba Manipur gi phibam tangdul tadrba matam aduga khoi gi Manipur gi apun bagi saktam si kai kadrak haibagi chingna ba khara miyam da phawon matam da June 18 ngasi gi numi chi he ningsing halaga miyam da khoi gi pangtharuraba tumluraba singsi hawdok pangam godra haibagi wakhalo na miyam da chemdong towi aduga tasing namak June 18 na miyam na Manipur kai ba yaroi haidana Changchan ki bukong jang miyam gi feelings miyam gi emotion apun bagi pangal do haujuk uribra habi wang sibri changolei kamai yang biaj ai ihan han ba makta da adungai inglising ani amagi June gi tang 30 da Bharat Sarkar amadi NSNIM na Bangkok da koi ceasefire extension agreement amagi yana CM to without territorial limit saiba wahi yaw padagi akoi gi June 30 aita lising ani amagi June 30 duna mapung weba numit oraga Madugi matung dasu miyoi kya ama sikiba aduga 1997 gi matam dagi Manipur gi koi Bharat Sarkar ga NSNIM ga koi gi peace talk gi wari horpa matam dagi madu yaning dabagi lili chatpa sikiba ane marakta koi gi yari pok singa dagi maitei pangan anga ani ma mai halaman singi sit in protest lambi tengkai thinga phamada leigidaba amadi koi leigidaba punam haita rejo 19 sokiba punam yogdi yogbe punam ay han makta ikai khumna jari aduga lairam ne tin khraba athoba thobising iripa iramdam gi Manipur gi apun basaktam gi namga thawaina pantha pi khraba athoba thobising gi mafam dai kokno na ngasi gi June 30 gi nimere dai khurum jari koknon jari lairam ne da adugumba athoba thobising aduna ingna chinga leiba oibi haibna soi thoni jari adu akoi gi keno ne June 30 si masi akoi naga gi mayokta natte NSNIM gi mayokta natiaba mayam nadi masi khoigi nagagi sinau sinadi kaima kanda khoigi mayam na Manipur kanjin Manipur miyam na hori be hogdu khoigi mayokta atamna na tobagi wakhalama khanbado madumati ai natiane lojani maramdi masi Bharat Sarkar gi divisive game do moine divided and win policy machet khaibung tanama tawba thokchindugi
माइगोक्तगी अखोई इरांग से मणिपुर मियाम मदुगी यानिंग दब उत्पला अबनेबा सी मणिपुर के पुनबा सक्तम कायबे यारोय काहिन बिगनु हाइबगी इहोगदने अखोइना सिजरबने अखोइना सिजबने मी हाटबने तेको जून 19 से जून 19 सिगी मतमदा अखोइना मसी नागागी मायगोक्त नते हाइबगी हाइजेनिंग से कैना कांदा इरांग गो तो मतमदा नागागी इसिनाव मयाम तापाक मयाम लेबा मदुदा मणिपुर की साउर खोइचाउनो मयाम दुना करीगुंबा अखोइना भारत सरकार की मायगोक्त तोबोरम दरदी कनागुंबा कम्युनिटी हते नागादा तोबोम दरदी नागागी इसिनाव मयाम असी ना थोंगनेबा अदुना जून 19 द सीरीज सिंगसे मैतै अखोइ जुन 18 मैतै नि मपुंगनेबको मैतै ngakneba aduga mamang da sibda huji pangal anim di yawre ko aduna mamangi kino da akhoi manipur bharat sarkar manipur thugai dore tok dore yaning da balili kino da sit in protest sokpodo angang ani mama pa gi matung ilakpada aduna ma were jun 19 da series akhoi sijabaneba akhoi mi kaunuk amda taina ba nateba bharat sarkar da taina bam khangtadna akhoi taina jabaneba adu dunane akhoi na masi aina yala amda singdok chaisi हाइरिबा जुन 19 की थोकदोक तोरिबा मयाम तो मणिपुर कन्नबा होनी मसी काइनो द एनएसएन आईएम द अतमनने यिंगथिबा नते नागादा अतमनने यिंगथिबा नते हाइबसे अखोइ सिजरिबा मी मसिंगदुना अखोइना तौजरिबा मयाम दना अदुना अखोइ सिबा मयाम दना खुदमनेबा अतोपा कांगलु बोंदो दे अमुक हंजनजरिजे अखोइ नागागी सिनो मयाम द खुद थारमबे याइ केनो तोरमबे याइबा हालमबे याइ तोरमबे याइबा नतगा पामदबा थोंबे याइबा अदुमा थोकदोक अमा थोकतेबा मतमद जुन 19 की इरांग खरगक मयामना उंखनब हरोपा जुन 13 की खरगक उंखनब हौनरप मतमददा अखोइ नागागी सि नावलांगोंद लेबा तो इम्फाल की मया माइवंद लेबसिंगसे फी सेमनदना फी योमनदना खरग चटबा हौनद मैतैसिना खामेबा ngai कोन सखिनो इसी नाव नोइने पाखरकनो केमता तौरोय नोइगा अखोइ यगनब नते हाइना खामनबगी थोकदोक मयाम लेगिबनेबा हुजि नागागी सि नाव लोइ खंबिरंगनिको अदुदना ngasi फजरबा इहोगसे याम फजना पृथ्वी की फंबाक योना क्लाइमेक्स योना वांगसे जुन 19 से अदुननेबा अदो मतमदुददी हुजै हंगबिरिबो हांगदुगी पाखुमदा लाक्चरगे मतमदुददी प्रेसिडेंट रूल लेबा पॉपुलर गवर्नमेंट लेतेबा को हाइदी ताइनबमजी याम हेनबो अखोइगी मतमदुगी एमएलए मिनिस्टर ताइनबमबु कनो तौद्रमनेबा को अखोइगी प्रेसिडेंट रूल लेनेबा अदुगी मतमदुदा अखोइ मयामना असेंबली मई थादना एमएलए क्वार्टर मई थादना तौरे को मतमदु जुन 13 की बैंकॉक डिक्लेरेशन सी एक लाखसोबो मतमदुदा आई मतमदुदा मणिपुरी स्टूडेंट फेडरेशन महिला लुपदिगै प्रेसिडेंट ओइजे मतमदुदा अखोइ सि यानिंगदा फोंदोक्तना मतमदुदा अखोइ पॉलिटिकल पार्टी सिंगजी ऑफिस लोइ थोंग लोले अखोइ लोनजले हाइदि रीजनल वइसु नेशनल वइसु लोइ लोले को लोल मतुंग सिदा अखोइगे अमुकोना बन्नमु कौथोपि चल कौबिरे अदुगी मरक्तुदा मु एमसु नमु बल्लम कौथलकांदा अदुगी मरक्तुदनेबो हजिगी जुन ट्राइम पांगी मियाम हजि कंखलकना हजि याम साथीबा याम फजबा हाइतारे असेंबली गे मई जागबो थोबो थोखिजे अदुदा मतमदुदा अखोइ जुन ट्राइम पांदा मयामना फाउद मरैबा कनबगी वखननिको लाइसे मरैबा कन्नबगी दम अखोइ छिदोकबो कीदे अखोइ ई ताबो कीदे अखोइ सिंगर पखनिमक थेंगननी भारत सरकार वगैरह एनी पृथ्वी की अकनब सुपर पावर होय लाजो अखोइ थेंगननी सीबा सीदबा माइथिबा माइपापा हाइबदुना तोंगानबा मनेबा लानसिदा अखोइगी लामीसिंगी कनोसी मगुल लेपसी लानफमदुदा माइथिबा मदि माइपापुदुना अदुदा याम हेन मरु ओइदेबा लानफमदु लामीसिंगदु उटकिबा थौना अमदी लामीसिंगी हैसिंगबदुना लानदुगी मगुल लेपनेबा अदुमाइना अदुगी मओंगदनेबा मणिपुरगी अखोइगी मयामजना मणिपुर कनबा मयामजना कनबा पामा मयामजना अखोइ मणिपुर थुगाइना होनदी भारत सरकार नो याम कनबा अचौब लेबा अमोजरगसु अखोइ मणिपुर जे पिक्चरगसु मणिपुर थुगाइबदी यारोय अखोइ मदुगदुदा अखोइ मी लेजरिबा मतमदुगी लेजरिबा मी मयामदो लोइ सिदोकनि हाइबगी थौनादनेबा थोलगिबा मयामदो हौनरबा मयामदो मतमदे युमदा मी जे लेना हौद्रबनेबा लोइ मतम थुगाइबा ngамदबा कैम तौ ngамदबा अमत लेतेबा लोइ काइदबा यौदे गवर्नर की गेट अदुम काइ मा सोक्तबा यौपदे चिमिसा बंगलो काइदबा यौदे यामेना सोपा सोक्तबदुना मनिको एमएलए क्वार्टर के असेंबली के मई लोइ चाइनेबा अदुदुदा हुजि अदुगी मयामगी थौनादो अदुगी मिरोदो अदुम हिंगी बजे यामना अदुगी थौरमदु हुजि फोंफों छा लेरि ममदी केक्रुपात चई खुदिंगी अमुकोमदी यूसीएम ना पुल्लगा दि ग्रेट जुन अपराइजिंग यूनिटी डे हाइबा अखोइगी ऑब्जर्व तौरगा लेरिएबा ऑब्जर्वेशन कमिटी सेमनको अदुन हाइदि नुक्ति की चई खुदिंगी अखोइ मयामजिदा मी सिदा निंसिंगी थौना हाबजरिएबा इसाने सा थौना हाबजरिएबा अखोइ सुकाउ काउद्रिएबा सुकाउ काउदबदुना मरम ओरगा हुजि अखोइगी मयाम अखोइगी मियामगी मिहुने लेबा मयामजिना अखोइ लेबाकी अपुन मसक्तम गी मतांग लापोंद दोइना थौसा वसादब लेतागदी जुन 19 गी थोकदोग थोकनी कावगनु हाइजे मसी कैना अखोइगी अदुगी थौना अदुगी सेम चाबा अदुगी सक्तम दो अखोइ मित तनौ नाइतरे तसेंग संजंग उरगा मियामदा लेरिएबा हुजे हेक लेक चई खुदिंगी तम्मिदो चई खुदिंगी तम्बा लाइनरी ने मयामथना को हाइदी कै मदुगी थौना दो हंद्री मदुगी अखोइगी कनोदु इरेपाक इफुडुकी अपन मसक्तम ngang होनबदा अखोइ करिगुम्बा मोम तदा कंप्रोमाइज तौरोय करिगुम्बा मोम तदा होमम हंतोय हाइबगी चप चाब खुदमदो सी उलीबनेबा सी उबीगदमने मियामगी मिहने लेबिरी मियामजना चई खुदिंगी के कुरपात मयाम लैकलिसे
सी अखोई मणिपुर कायबे यारोय हाइबने बदने एट एनी फॉर्म दा एट एनी कोज दा एट एनी रीजन दा अखोई मणिपुर थुगाने बजे भारत सरकार जो होना बिगनो फेल होय रबैना होना बंगम दरना विदाउट टेटु लिमिट्स अदु लौथो कांदा यांग दो खर हंदना बने बको अदुना भारत सरकार न होना रे होना मतुंग दा मधुगी थौदांग दु मोय माइ पाकेद्रे मधु मतुंग दा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना फॉर्मुला छिलगा मणिपुर थुगाने सुम होना रखने अदुगी सक्तम दुने अमदम इंजन नगा दम इंजन नगासु येलो मी वैनबनिना मधु भारत सरकार इंजन बदु मोय जोम खर यानिंगलतो मतंग खर याकदे मसीदी इंजन लुबदे याम कन काना रोयना अतोपा कुकी जो दम इंजन लबगी फिल्म दुनिया होजी मणिपुर ओरिसे अदुना भारत सरकार दी मणिपुर थुगायना होना मदा फॉर्मुला होंग होंग होनरिएबा सुगलेब दक्ते मोय मणिपुर थुगायना होना मदा होना बजे अदुना कोई मणिपुरी सिंगसी भारत सरकार ना अरुण थौरांग क्या तौदना अफोंब थौरांग क्या तौदना अदगी कोई सू कांबुदा कुकी जोगी सू कांबुदा तोंगान तोंगान पांबई तोंगान तोंगान बेनिफिट मैम तोंगान तोंगान थाजबा क्या पिसलगा थुकायना होनाबा यादगा सोंदा कोई पॉलिटिकल की लीडर सिंगसिदा कोई कइनो कइनो हाइजिलगा तौरगा थुकायना मणिपुर थुकायना बजे अदुम होनरिया फॉर्मुला छिल होनरिएबा अदुदा कोई मणिपुर मैमना मणिपुर कन्नबा कोइसु मतम मतम गी लेजबी पांगल लुक्सिंग हैसिंगबा मैम चिन्नरगा मणिपुर गांगनबा होनदुन लेरिबनेबा मखाता जु होनगी गनेबा अदुतना हौजिक्ति भारत सरकार छिनबा लांगजिंगदा मिकअप लोय थोपिरो मणिपुर थुगाय पांबा कांगलु फुरुकी कोई इसिनाव खुदिंगमक भारत सरकार मणिपुर थुगायनाबा सिलकबा थौजिन ओरोदबा ऑफर कया पीनी हाइजनबा अद थाजबियुनो अदुगा मणिपुर की मियाम की मिहुने लेइबा कांबुजिंग जिजुको अदोम मदोम की राजनीति की खुतोंग चाबा खर खक फंगनबगी नमक्ता इमा लेबाक मणिपुर की मियाम जिना वारिबा अदि मणिपुर काइगनी काइबे यारोय गाना इमा सही हुमद्रा मरफु सुरबा को सैसु सुर चकदबा मख्वांग कोलबा इमा आइबेन क्या मणिपुर काइबे यारोय गाना नुंदांगा मैरा संग थोकना लंबी थोकदग लावना खोतना तौरिबा अदगी नुंसा मक्तगा लिली चलीब खोली मैम से मसी खंबियो मसी करिगिनो है कांदे मणिपुर काइबे यारो हाइबगिनेबा सुमाइना मणिपुर से करिगम फिल्म अमदा काहिन बचुका यारो हाइबसे जुन 18 की निमिसिंग सिना हे अखोइदा अमुकजु फिरेप लौरिबा अदुना होजि हेक थोकदो अम तोम कांदा एमएलए मिसदा जुन 19 की थोकदो अदु मम थोकने आदि नैम ने कई मै चाकने हाबिनि द याम सिंग हागदी नैम ने कई मै चाकनी जुन 19 की मतमदुगी पावर लौथोपिरबा एमएलए मैमदु अखोइ पिया लेग्रबा हाइतारे मतमदु मोय मपालम द दिल्ली द लेरगा मपालम चेनबनेबा मोय जे हलकपा यागदा यारोदा जे मोय कीदना पन कोइन हलकतेबा तो अदुगी फिबम दो तानी हाइबने जुन 19 की थोकने मैम हाइजे मसी आइन की वेबो हाई बता दि चुंबल नंबर लानबा हेंजन खदी लेरंगनी अदुबो याम सिंपल अखोइना याम तेनबल लोन दा अखोइ लोन दा हाइदागदी एमएलए सिंग खुदुंग थिबा नंगनी मतमदि एमएलए कया असेंबली मनुंगदा मयामना कनो तोगिबा को अखोइगी खरा मोइदा परा तंबी की हाइतारे अतै तै वाहिजिंग दुदी थोकदोक दुदी हाइजारोय मिगी एमएलए की इमुंग मनुंग फैमिली मतम दुगे कनो तोगिबा कामबुना नुंगाइदा फावबुसु याबा लोइ उनगी मैम दो अदुम थोकदोक थोकनी अदुदुना नोइ वाखल लौसिंग ताबीरो हजिक मयाम की खमना जुन 19 सिना जुन 19 की थोकदोक लाकन हाइबसे मदुगी हाइबा वाफम दो माइ थमजरी ओके तो सिंगनमक जुन 18 की थोकदोक कावगनु हाइदने हे रिमाइंड तौरिबा सिमक मणिपुर की सक्तम द काइनबगी केगुंबा मरम अमा सिलकबा तारगदी मियाम की मिहुत ओइरिबा नखोइ सिंग अदुगा गवर्नमेंट ने लेरिबा सिंग मसिबु सुलाइना मगतम लेरिबा तोंगान तोंगानबा इंस्टीट्यूशन सिंग मधुदा मियाम सोइदनमकी इहौ लाकनी मधुदा मियाम की असाउबा फाथबा ngamloi मधु थोकतनबा हाना सेम साबियु खनबियु तौबिगनु हाइबनी मणिपुर काने थबकसे मखा तारकपसे आई ओजा थौदो लाक्से ओजा जथौबा मणिपुर की सक्तम अतोका मणिपुर की अखोगी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी काइबगी मतंगसी हौजु फावबगी ओइरदी जुन 18 की मतुंगदा अथॉरिटी अमतना हाइबसी ताद्री अदुबु हजिक थोइबी इरांगसिना मणिपुर दगी मचे तानबगी डिमांड तौबा हाइबा तारे डिमांड तौबनी मदु पीनी हाइबसु लैत्रि अदुगा मदु पीनेबगी इंगित तोवान पॉजिटिव सिग्नल पीबसु लैते अदुगी महुत्ता मणिपुर की अपुनबगी सेक्तम काहलोय हाइबसी कोगी गवर्नमेंट ना मसी हाइनबा याम कन्ना होने हाइतारे मसिना ताकबदी जुन 18 द थोखिबा अदुगुम इंसिडेंट टू कोगी इंडिया गवर्नमेंट जु प्लस मणिपुर की हुजु लुचिंगिबा गवर्नमेंट मणिपुर स्टेट गवर्नमेंट प्लस एमएलए मिनिस्टर सिंगसी काउद्री हाइबनी अदुबु काउद्रगसु अखोगी अपुनबगी ओरेंदी काइदना उरकांदा मफम अमतदा अखोगी ट्रांसपोर्टेशन जिप ओइ यानबसे होजिक्सी तोखाई ताबा सुमाइना लेइबसे असगी 18 की जुन 18 की इंसिडेंट टू रिमाइंड तौबा मियाम की हो अचौ हो मन लाकनी को मणिपुर काइगनी हाइ तारगदी अदुबु सुमाइना अदुमाइनदी हाइबा यारोइदबनिना मियाम की हो लाक्तोरबनिना इंटरनली
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯣꯈꯥꯏ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯔꯨꯜ ꯇꯧꯕꯅ ꯐꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯁꯤ ꯂꯩꯔꯕ ꯖꯥꯠꯂꯥ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯌꯦꯡꯕꯤꯕ ꯌꯥꯏ? ꯑꯩ ꯏꯍꯥꯟ ꯍꯥꯟꯕꯗ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏꯖꯕ ꯇꯥꯔꯦ. ꯉꯁꯤꯗꯒꯤ ꯆꯍꯤ 15ꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ 2001ꯗ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯄꯨꯟꯕꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝ ꯀꯟꯅꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯊꯋꯥꯏ ꯊꯥꯗꯣꯛꯈꯤꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯏꯍꯧ ꯑꯗꯨꯗ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯕꯗ ꯑꯁꯣꯛ ꯑꯄꯟ ꯅꯪꯗꯅ ꯁꯣꯏꯅꯥꯏꯈꯤꯕ, ꯑꯅꯥ ꯑꯌꯦꯛ ꯅꯪꯈꯤꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯇꯝ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯊꯤꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯗꯨꯗ ꯍꯛꯊꯦꯡꯅꯅ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯄꯨ ꯑꯩ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯕ ꯑꯩ ꯎꯠꯆꯔꯤ. ꯑꯗꯨꯒ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯃꯗꯨ ꯉꯁꯤꯒ ꯊꯥꯔꯗꯤ ꯆꯍꯤ 15, ꯑꯗꯨ ꯇꯥꯔꯗꯤ 2001 ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯏꯔꯥꯡ ꯃꯅꯨꯡꯗꯨꯗ ꯄꯣꯛꯄ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅꯤ ꯉꯁꯤ ꯆꯍꯤ 15 ꯁꯨꯔꯤꯁꯦ. ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯏꯍꯧꯁꯤ ꯂꯥꯛꯄ ꯀꯥꯟꯗ ꯂꯝꯕꯤꯗ ꯊꯣꯛꯂꯛꯏꯕ ꯅꯍꯥ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯇꯝ ꯑꯗꯨꯋꯥꯏꯗꯨꯗ ꯄꯣꯛꯄ ꯃꯤꯅ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯂꯣꯏ ꯑꯣꯏꯒꯗꯣꯏꯅꯤ. ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯕꯦꯆ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯦ. ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯇꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯆꯍꯤ 15ꯒꯨꯝꯕ ꯁꯨꯔꯕ ꯃꯦꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯊꯥꯔꯛꯑꯕ ꯅꯍꯥꯁꯤꯡ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ. 2001ꯗ ꯃꯦꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯊꯥꯔꯛꯑꯕ ꯅꯍꯥꯁꯤꯡꯒ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤꯅ ꯉꯁꯤ ꯐꯥꯎꯗ ꯍꯤꯡꯉꯤꯕ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯑꯁꯤꯅ ꯍꯛꯊꯦꯡꯅꯅ ꯊꯦꯡꯅꯔꯛꯄ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞ ꯑꯁꯤꯅ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯕ. ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯁꯤꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯉꯁꯤ ꯊꯦꯡꯅꯔꯤꯕ ꯃꯇꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯦꯡꯅꯔꯤꯁꯤ ꯃꯇꯝꯗꯨꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯂꯦꯅꯤꯌꯦꯜ ꯖꯦꯅꯦꯔꯦꯁꯟꯁꯤꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯖꯦꯟ ꯖꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯤꯒ ꯑꯅꯤꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯑꯃꯅꯤ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯤꯡꯉꯤꯁꯦ. ꯑꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤꯁꯤꯗ ꯄ꯭ꯔꯦꯝꯆꯥꯟ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯃꯨꯚꯃꯦꯟꯠꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯦꯟꯁꯤꯒ ꯉꯁꯤ ꯍꯣꯡꯉꯛꯏꯕ ꯇ꯭ꯔꯦꯟꯁꯤꯒꯗꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯈꯦꯠꯅꯕꯗꯤ ꯂꯩ. ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯈꯦꯠꯅꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯟꯗꯔꯁꯇꯦꯟ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯦꯛꯇꯤꯛꯁ ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯃꯨꯚꯃꯦꯟꯠꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯇꯦꯛꯇꯤꯛꯁꯤꯁꯨ ꯈꯔ ꯍꯣꯡꯗ ꯌꯥꯗꯕꯒꯤ ꯇꯉꯥꯏꯐꯗꯕ ꯈꯔꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯥꯛꯄ. ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯦꯡꯅꯔꯤꯕ ꯆꯦꯂꯦꯟꯖꯦꯁꯁꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯅꯧꯕ ꯃꯤꯔꯣꯜꯒꯤ ꯆꯍꯤ 15ꯃꯨꯛ ꯁꯨꯔꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯃꯇꯝ ꯑꯗꯨꯋꯥꯏꯗꯨꯗ ꯄꯣꯛꯑꯒ ꯉꯁꯤ ꯃꯄꯨꯡ ꯃꯔꯩ ꯐꯥꯔꯕ ꯌꯨꯠꯐꯨꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯅꯍꯥ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯃꯤꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯇꯨꯜꯁꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯃꯈꯨꯠꯇ ꯊꯝꯗ ꯂꯥꯛꯄ, ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯑꯥꯔꯇꯤꯐꯤशिꯌꯦꯜ ꯏꯟꯇꯦꯂꯤꯖꯦꯟꯁꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯄꯣꯔꯠꯁꯤ ꯃꯦꯛꯁꯤꯃꯝ ꯁꯄꯣꯔꯠꯁꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯐꯪꯉꯛꯄ, ꯔꯤꯁꯣꯔꯁꯦꯁꯁꯦ ꯑꯦꯛꯁꯄ꯭ꯂꯣꯏꯠ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯃꯛꯄ, ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯌꯦꯡꯉꯛꯑꯀꯥꯟꯗ every individual amagi opinion si ngasidi it matters in some ways. It affects in some ways. Maong ama natraga ama da akoi social media da ama na wa ma ibse masi account da changba dong na tawre akoi gi miyam gi movement si lakpa matam da aduna mi mayam sigi opinion si hanadi mi mayam si tanaradi sum sungalaga magi highest level du dagi lepokpa decision sina amu mathak tu dagi mu haidharaga mayam sida chaithhabane hojik sina adum every stages of akogi movement gi situation mayam se maside sida mayam sigi whole population sigi participation ji every age group mayam sigi opinion ji yaw changjal lakpa se sigi yamna chaotic oiba opinion gi platform ama tholakpa se masi stage na maram oirakanda misinformation campaign aduga disinformation campaign gi magi influence haigadra adugi impact yam chawna phange aduna adugi pochigi disadvantages mayam se masi khanga kanda state ki agency mayam na su hire sigi area sidis da koi gi kahetare intervention pin na ba honarak bagi issue mayam chawna lakpa aduna maram oira kanda saigi koina 2001 gi matam da miyang gi oba collective oiba voice ama inghalak matam sidis da dissent leite matam du soy leite अखोइना चंगसल ए मतमदु दा कोई डीएम कॉलेज दा कोई यूनियन सेक्रेटरी आई ओइजरी को अदु मतमदु कोई डीएम साइंस दा यूनियन सेक्रेटरी ओइ अदु अखोइना मतमदु दा ऑल मणिपुर कॉलेजेस जॉइंट एक्शन कमिटी है दना मणिपुर की लॉ कॉलेज की करी एडेड कॉलेज रिकॉग्नाइज कॉलेज कुन ग तरे निपान की यूनियन लीडर मैम पुल्लगा डीएम कॉलेज से कैंप तौरगा कोई जो हॉस्टल दा युम हंदंगा अहिंग लेतना अदु दा लेय अदु मतमदु दा तौरइबा डेवलपमेंट मैम से मसी की डेवलपमेंट मैम से लांग मतम से दा देयर इज नो डाइसेंट ओपिनियन मियाम की वॉइस द पुन्न चटपनेबा पुन्न चटपनिना ngasai decision absolute oi movement absolute oi aduga results absolute adum oi adu ngasi di opinion miyam si yengo ngasi di ai su pungsum sumandre ama su pungan lalande loina maksi adum kai haitare pangton da tosan naraga achum basina kanano aseng basina kanano aram basina kanano ese khangna rakta ba magi support base thongna ra kanda even political party masengi moigi koigi kai haitare moigi kari hai IT cell natra IT cell mayam sina tongnari ba war of words war of ngasai criticism si yengbio tongnari se congress ka BJP ka tongnari ba atopa allied party mayam tongnari ba moi tongnari si yengo asigi mayam marak sida naha mayam wakhan mapum phadri ba haigadra natraga na whole political dynamics ngasi ekhona thengnari ba
मैमना अखोई चिनकु की नार्को टेररिज्म की एग्रेशन ने ना थेंगनरिबा इंडिया की ना प्रोक्सी वार ने ना हाइरिबा सिगी क्राइसिस है मसीगी क्राइसिस सी कराइदगी जनरेट तौबा होरखी कराइदा डिटरमिन तौरखी हाइबसी 2001 दे होबो नते अदु ममांगदगी सिगी मरु हुल्ला लाखरो पोनिना पुन्न येंगते ngasi bogi whole yamdraba 30 years की मागी collective ओइबा लाइबा political dynamics में याम तो अदु येंगदे यारतब लेबा insurgency की issue येंगदे यादब ले इंडिया की मागी कोई इंडियन आर्मी की इंडिया की एजेंसीज में याम की then political influence में याम then मागी कोई की political party ruling party में याम की मागी attitude में याम सिलो येंगदे यादे सिदा खुंदा मिनरिबा तोंगान तोंगान बा कांगलुप फुरुप में याम सिगी मागी political aspirations में याम जी येंगते यादे अदुना अदु में याम से लोइनमक हप्सला कांददी ngasi एखोना थेंगनरिबा लेबाकी सिचुएशन सिदा यामना चममनबा चरांगनबा अदुगा यामना मरिंग मरांगबा अखोगी सिचुएशन अमदा लाकबा तबुदबु सिगी लाइबा पोचे मसिदा होंगदबा पोरम खतंग लेबा होंगदबा पोतुदी करिनो हाय कांदा अखोगी मणिपुर की स्टेट की मागी पॉलिटिकल टेरिटोरियल एंड मागी अखोगी हिस्टोरिकल आइडेंटिटी से सिगी आइडेंटिटी सिदा थ्रेट तौरपसे सिगी थ्रेट परसेप्शन से मसिदी सुंगो होंगदना लाय टैक्टिस होंगबा यायबा strategy होंगमबसु यायबा but the threat remains the same ngasi su akoina manipur kaidanaba kannanaba natra akoina kuki gi certain separatist group mayam amana kuki gi separate administration talakpada manipur mayam na mai hongai sauri si kaino hai kanda adui potu gi hakkan da natra ba akoina assembly mai thagri si mayam adui hakkan da natra ba mayam na india government maning halan ri se adu gi same potu chahi kun manga gi matung da another group amana amuk mapangan kan na mo akhoi da nongoi ga kapsala akhoi mi ga halaga adu diban du tawne na mu insalak taragadi manipur miyam na matamadu gi thogo du da hakeng na mapum marai phaba mi amam oina saru yarakhiba mi singa ngasi amu adu gi threat perception ja akhoi da directly nongoi kapaga lan taraga yumai tharaga du demand se toro matam da akhoi miyam sina kamai khanga lei ga ge hamis ne adu sigi reality sine ba koina khangba changi se adu gi reality se khanga kanda adu targa akhoi kamdong na thengna gani पिराइबा थ्रेट परसेप्शन सही कुन मगा चन्ना थ्रेट से सुमले हेले से कइगिनो अदुगा थ्रेट पिरिबा थ्रेटनिंग पार्टीज न होंगी न कमायना नो सिना कना न होंगलिनो हाइबसे अंडरस्टैंड तौबुदुने मथौ तारे से अदु अंडरस्टैंड तौरक मतम ददी अखोई स्वाइगी इंटरनल डायनामिक्स एंड इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट मचा मचा सिना ड्राइविंग फैक्टर ने ना अखोई कैसु खलरो कना न तौरे नो से तौरा कान आइने हाइजबा टर्मिनेटर सिनेमा दा फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट थर्ड पार्ट सुम लाका अंदर लास्ट दा स्काईनेट अनम लाकबदो स्काईनेट के जनरेशन लाका अंदर रोबोट में हमजे लामी जे फावा हाथ पर सुम पाइरकबदो सुमोय लोइदबदो अदु रोबोट तो सुम ताना ताना हाथ तना कापन लेबि लोइ नायरो कांगा कांदा मदुगी कोर प्रोग्राम तौरिबा मशीन जे कदाइ लेगे ना थी कांदा कोर दु लेबा स्काईनेट तो थुगाइरा कांदा रोबोट में मथन द ग्रीन निगाइरगो लोइ मांग्रि दुमाइना अखोई की जिक तौरे लान तारे पोचे मसी की प्रोग्राम कोर्स न्यू दिल्ली दे लेबदुम तौरे अदुना न्यू दिल्ली की कोर्स दा अखोई हिट तौद्रगदी स्वाइ दे लेबा रोबोट में अखोई द लान ताबा पैसे लेजे सी सुंगले लेपोए ngasi अखोई कनो जात अमोइना चंगा मयाय ममिंग अमदा हयिंग खल लेगा मु अनदर चाहि ताइ मतुना अतोबा ब्रांड अम दं चंगा कने मनु थ्रेट से सुमले हेलिबा अदुना सी की थ्रेट परसेप्शन जी थिंगनबदुने मखोइना मथौ तारे से मरमदि कइनो है कांदा ngarang nahan me tang ahum da hobu landu na ti ngasi akoi thena doise 2001 da generate torokiba manipur gi integrity da challenge torokiba idea do adu idea du ne ba idea du pursue tong na moina instrument oina season na rakhiba matam matam gi potu di adu ni matam matam gi dum thogalakani mangini 2001 gi ngasi leitri sinina emto adu manin mana manin kasu ta di mami ta de dra adu ngasi ne ino no ba masak manadaba loan manadaba jat manadaba kangu na to re but the demand remains the same akoi da leriba insecurity to it remains the same adu tadi madu thengna na bo hona bo do aduna khwai maru oi aduna ngasi gi numit sina akoi da piriba lesson di kaino hai kanda nakoi na chahi kun manga lei katna noina khangaga singaga amadi noina mikum na hom sing lak pase masi lamda taragadi ngasi thengna ba noina thengna ba lan se masi da noi mapangan sondar bu sai noi kangau na bu sai adu noina yungna lepak pagi adu gi ngasi noi mai pa na noi thengna bu ngam ni ha bu sai ke krupa ta ekoi na leikat pa lepto basina achauba madugi mafam mama ekoi da pibni ha na ai admai tamse okay mi chama tingera lishing tingera jun time pan kudingi ke kupa tamyam na nation thoram pangthoiba the great jun uprising day pangtholiba asina manipur gi apun bage saktam da signarat pa kudingmak madugi wahai amakak madugi
signatory amakak madugi inil amakak phangbada haunaruba naidana lepkhatlaga mayam mangda chongthoraknabagi wakhalondu koina chahi khudingi masi observe tobasna pihalli aduga manipur kaiba yaroi haiba sugumba wakhalon singsi mipum khuding makta hairiba june 18 gi thorom asina install toksanba hapsan khiba aduna masi to wi kana basi manipur kayak nabagi karigumba any offer mo lapo matamda chongthoga lepangambagi thona adu piri haibani ai aha akogi mathang da ja sataje oja ngasagi akogi changes puri mayam leire ohom mayam leire 2001 dagi na ngasi fawbada aduga makhal makha kya gi khogi information technology matamda even landline phone bhau lekai amada mi amani de hen lenam bote adu yam phajana khogi organize to bui mawong da or haunaru banai da lena khuding de lekai khuding la kanda ngasai oja thawur ng pan bi khiba masi mayam si yam phajana khogi junction khiba khongjang haiba tar aibidi masi government gi against ni junction khiba do hojikna amuk madugumba government gi against tawbudu government ga manipur kaiba yaroi haiba manipur gi miyam ga tan bagi mahutta akhoi leminari ba masil marak to ina tahanna ba silak pagi mami si tare haidana koina hajan hajan khana baru yawrabani adu eba tar gadi hojik leiriba kogi information technology miyam sinasu matam dugi kogi pau phona bada kudong chadra matam duda longna khiba leina khiba tawna khiba miyam dugi khenara basu masi seasonarga akoina matam dugi hena punsinba matam dugi hena afabalomom lambi chapa yana bagi wakhal se khanba matam oidribra for example matam duda koina punkhre hojina punba ngamdre haraga su Nepal for example Genji sing tawriba sing madugumbugi mawong da tarakanda hekta thugai ga khaisi mi phuji haibana taba achum lambi ma progna ba akoi solution progna ba madugi lambi du yeng thau tabra haibsni hajiki ihan hambada legidaba adagi manipur da makta thawai kat khaba sing juda khurama ba matung da ko ngasi ngai leikali mayam ngasai tiki tawri hachu akoi nungdang waram mai thana ko tawri chathaki gani June 14 da ne akoi ki lautoki base June 18 da taram rai leita bani ko na time pan nei bani aduga response hana amna thamjage government of India gi magi strategy ohum je 2001 2004 ngasi ohum je thamge 2001 da di matam da president's rule lei matam da lei se akoi gi Bajpa in India government ne matam da mayam taina ba se matam da LK Advani na home minister oi bani na mana tawbani khot bani am taine ba matam da mana akhoi gi manipur bhavan delhi da laga mana sengdok chong khot tawi ai madu yauge na response se kariwa ma taw matam da akhoi na praja da yana ba response people unabasi aptoi tawe matam da akhoi gi kano da 2001 gi da sorry ai 2000 kano gi ko 2001 gi ko 2001 se da muksu kano silai mi sing lak ta khotana mayam si resolve to ge khot ke do yam thuna su madu chapchaba du July 27 da June 14 July June de horoga July si da di koi lok thuena akoi na ngam je taba manba ma lei adigi 2024 da su khitang chatharaga ko manorama incident to manorama matam du na kano ni manmon sing ne matam du su manmon sing masamak lae ba aduga press conference to press conference tor matung da mana lure matung da kumthare ba mayam sida masi ko kamai resolve to sige khot sige kan am ui ba ko rigi am thule chala dare kumthara kan hojik se dana muk se sumta ta da ba akoi na ngang si nga sai du di ma se manipur gi praja saw khani khop nusiba man ba ma sum yawe ba amoi manung da sana ba duri khangde ko man ba ma yawe hojik ki 2023 da di toxin su toxin na treb government of India nusi hai ba sibu utreb ai atam sunta ta da bi sungangang da bi ma response do respond ohum se khenna ba ma di lei aduga khenna ba ma ngasagi IT gi hai matam da ihan am 2001 gi se masi da di mobile late bani na khoi nim si ngang ne khonari mam se khoi gi desam gi ke matam da leader social MSF ki ori ni MSF ki president ori ni matam da chate mam se khoi tin hai ngak ta ne ba madru movement si akana oi aduga matam da khoi nupi gi movement se yam chi powerful oi 2001 nupi ma sina ka hake kanda icha sa noi sin phau thakpa chaba dana padar movement je chumna to ku hai ba achoba movement am lei ba adigi hojiki mathang 2004 dana ne akhoi gi kano se khaga lai mobile se rum khaga sina ba internet te leitri adu 2004 da di mobile je phatte matam do di akhoi BSNL gi akhoi gi madu yam noi ta ba kano ne ba ko hojik matam do ani du dana social media se yam thina kano tawe leite ba 2023 di social media gi pick ne ba aduna matam do center se
ꯀꯥꯍꯟꯅꯕ ꯈꯣꯠꯅꯕꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯍꯨꯝꯁꯤꯒꯤ ꯃꯨꯚꯃꯦꯟꯠꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯗꯣꯏꯁꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ 1971 ꯃꯨꯚꯃꯦꯟꯠ ꯑꯃ 71 ꯃꯃꯥꯡꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯍꯨꯗꯀꯤ 8 ꯁꯦꯗꯨꯜꯒꯤ ꯃꯨꯚꯃꯦꯟꯠ ꯑꯃ 2001ꯒꯤ ꯃꯨꯚꯃꯦꯟꯠꯁꯤꯒꯤ ꯌꯦꯡꯀꯥꯟꯗ ꯑꯍꯨꯝꯁꯤ ꯌꯦꯡꯀꯥꯟꯗ ꯌꯥꯝ ꯑꯦꯀꯥꯗꯃꯤꯛ ꯑꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯑꯦꯀꯥꯗꯃꯤꯛ ꯑꯣꯏꯌꯦꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥꯡꯉꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯀꯥꯏꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯦ ꯀꯔꯤꯅꯣꯁꯦ ꯍꯥꯏꯅꯕꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯇꯣꯏ ꯍꯣꯠꯅꯩ ꯄ꯭ꯔꯦꯁ ꯀꯟꯐꯔꯦꯟꯁ ꯇꯧꯏ ꯑꯗꯣ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯍꯨꯝꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗꯅꯦ ꯑꯍꯨꯝꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯗꯦꯂꯤꯒꯦꯁꯟ ꯆꯠꯂꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯈꯦꯠꯅꯕ ꯑꯃꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯈꯦꯠꯅꯕ ꯑꯃꯒ ꯌꯦꯡꯁꯦꯕ 2001ꯗꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯂꯩꯇꯦ 2004ꯗ ꯂꯩ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯂꯩꯗꯅꯀꯣ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗꯗꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯦ ꯀꯥꯟꯗ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯇ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯁꯤꯅꯅꯦ ꯑꯣꯜ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯄꯥꯔꯇꯤꯁꯦ ꯄꯨꯂꯞ ꯀꯧꯁꯜꯂꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ 2023ꯗꯤ ꯄꯨꯂꯞ ꯀꯧꯁꯜ ꯄꯨꯟꯕꯐꯥꯎ ꯉꯝꯈꯤꯗꯦꯕ ꯃꯃꯥꯡꯗꯗꯤꯀꯣ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯏꯁꯨꯗꯗꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦल पार्टी मणिपुर ने लुई पॉलिटिकल पार्टी दरकार लेते लोई लाउथोय पॉलिटिकल पार्टी मैम से अदुग दिल्ली दा चलगा अचौबा एकाडेमिक मूवमेंट नम तवेब मसी जे 2023 दा कोई उदेब हाइदी बीजेपी का कांग्रेस का पुलग आदा चटपा हाइदु उखिदेब चलबसु आदु उनब फो फंगते कांग्रेस चली बीजेपी चली उनब फंगते काइम काना खिदेब अदुना अखोइना हाइजना मूवमेंट मैम से अमत मानदे मूवमेंट तोंगान बंगाक्तनी हाइबा मैम से अदुबु अखोइगी केनो प्रेमचंद या नुंगाइबा अम लई अखोइगी मूवमेंट मैम से यूनियन मैम से यूनिफाइंग फैक्टर है हमदि लई यूनिफाइंग फैक्टर है सपोज मणिपुर से योंने 1949 दिगे हौरे कतोर से 1949 सिंगम तोगे तो ओके जब ब्रेक हम लोग जगह ब्रेक लोगा कोई ब्रेक है बदी जागी ब्रेक है तारे को ये मखा तारे पसे जान तो कोई जा सत्यजीत ब्रेक में लोडिंग है अने लाक्चनिंग बसे हौजिक ओइरिबा फिबम से मसिदा अखोइना मणिपुर की ओइबा अपुनबगी सक्तम सिदा हेना सेशन हनबा याबा तोखाइ ताबा याबगी वखललोंदगी पुंजनबगी वखललोंदो ओइना पुरकपा याबगी खुदोंचाबा अमदि फंगब्रा हाइबदी इंडिया लेंगाकना मणिपुरदा येंगिबा मियेंग इवन नागागी तोंगान तोंगान फ्रुप सिंगी मनुंगदसु हौजिकसे कोई मणिपुर की ओइना खनबा हाइबदी ngsaगी ओजासु पनबिखरे कोई से नेशन आईएम की तौखिबा नते नागा म्याम की मथक तौखिबा नते कोई मणिपुर काइदना बगी दमकता कोई गवर्नमेंट तौजकिबनी हाइबदु हौजिकती मणिपुर द ओइना फोकस पिरप इवन कुकी मकदसु कोई थादौनी कोई मणिपुर का कोई मणिपुर से काइदना खोना जगे हाइबगी वखलदा म्याम थोरई सुमाइन तौदना कोई इवन नागागी मरक्तसु कोई हानसु लैते हाइबनते म्याम लै हौजिकना हेना तुम अखोई मणिपुर की अपुनबगी सक्तम प्लस यलहोंगैदगी लेमिनारपसिंग अखोई मांगिदनबा होनासि हाइबगी वखलोमदा संगसलपा ममी खर तारिबसि मसि अखोइना निंथिना तसन खुमजिलकांदा यामना अफाबा युफम अमा थोनबगी तंगाइ फदबा लेब्रा हाइबगी वहांसिमसु लायजा कमानि सिकरोने याम कुइना नाराबा लाइना अमा अखोई हिदाक थाबा हौरकपने खरगा फगलपा इंप्रूवमेंट स्टेज दा लाइनेबो जिकसे अदु लाइना असदि याम कुइना हाइदी भारत सरकार ने यामना सानबदगी मोइना डिविसिव गेम से याम कई सानबदगी प्रजा मयाम सिदा मोइना हिदाक याम फत्तब हाइतारेको अखोइ मसे नुसिदना थाजनगेबा हिदाक मयाम दुगी महु मनाइ दु खरगा सत्रोपा खरगा चमलपा मतमनेबा सि खरगा अदुम अखोइ खरगा कोकले हजिक मणिपुर दगी तोखाइ तोखाइ तौनी गाइबा मणिपुर सिदे हेता अखोइ तोंगान ताने वखललोंजी खरगक्ति कोकलेबको अदुबु भारत सरकार याम कईना अखोइदा मोइदा साना सानगीबा मयामदना हेता पको कोबराबदे कोक्त्रिएबा अदु मसी केनोने अखोइगी कइदोगी खुलाई पाइबगी केनोसिंग सिदा भारत सरकारना मोइना ओइरोइदबा पोटमा सुम थेंजल थंबने कइगिनो मोइ पी डिमांड पीदब नतेको मोइ गेम प्लान दु यानबगी दंतनेबा अमित शाह सी मतम अमदा अखोइ मयाम लुप मयाम सी अखोइ मिहुत कांबु हमना चल उनरु मतमदा याम कलकपा मतमनी एनएसएन आइएमगी अखोइगी तोंगानबा फ्लैग तोंगानबा कॉन्स्टिट्यूशन की मतंगदा अदा अमित शाह ना हाइबसी जम्मू कश्मीर दा अखोइगी कॉन्स्टिट्यूशन नि लेबे यारोयना थिंगिबा जम्मू कश्मीर फिरान नि लेबे यारोयना फिरान जम्मू कश्मीर फिरान चिंगदरिबागी खुचिना नागागी तोंगानबा फिरान लमा कमाय पीदिनो हाइरमनेबा से अदु अखोइदे नुंगाइना हाइरादि खंगद्रेको हाइदी अनतगा मोइना सोंदना मा हाइ असोंदना मा हाइ तौरादि खंगद्रेबा असुंबा पोसु दुम लेने भारत सरकार ना अमना कलमदना ए मोगी डिमांड सि सुबी पिरो एम हाइबा असोंदना मुक सोंदि इंजनबा कुकी दे जोदुनि को जिक दोइजे अदुबु हुजिकती लाइबजे भारत सरकार ना पुनमकसे अखोइ पुनमक येलोमी ओरिबा अखोइ सिदा नतगा सिदे हिमिनरिबा मयामददा वहा लेजि हुजिदि भारत सरकार ना तहन बने जे लाइले सु हैरबा अदगी अखोइगी इंटरनेट की एडवांस होइरा मेसदगी कइनो माइ मागी लंबी थिनरगा खंगरबदि हुजिकती अयाम से मसी खंगेबा खंगपने हुजि भारत सरकार सी सुम मथा सुम सारक कोक सुम सारक बनेबा तोहम खंगतबनेबा
tawang khang ta baduna ni moina hujik ta ko ni moina makan ai nang sai phol mana hong dana Manipur thugai na khonai hai je hong tu ni moi sum hong tu ni Manipur ji kra wai no ma sum akoi machin Manipur thugai ba means moina hai tawning si akoi kanglu ban thugai bi ni ko lam gi sina kainom thamna kalam thamaga lam gi sina ma tuan thamba kanglu ban thugai ba kanglu thugai ka dong doi no je akoi kanglu thugai ba matam da Manipur thugai me lore ba akoi Manipur muthat pane lori ne ba aduna yar wai hai ba ne aduna Bharat Sarkar di hujik te si moina sanagi bi hidak mayam dana hujik kenodi naga sing gi mrak khara amdi inti meite slogan laurga pot ka ba mayam yori ne ba chanda bi ne matam am da sa ba chai kun mari manga se smai to 97 gi matam dagi 97 dagi hore ba moi gi Bharat Sarkar ga 97 da ahal han bada moi si pistok tore 97 gi July kun manga da moi gi ceasefire extension ceasefire si agreement ihana tore yana re ba adu chanda ba hafta am daga agas am dagi 97 agas am dagi sana doi ne ba admai to dana madugi matam 97 dagi Manipur miyam nadi madugi gomelo India gi DBC game dugi mayokta adum akoi mayam na leli chatana khotana mayam hawrgana ko matamda amukone initiative ko logdana leli mayam chatana toba thingba hawram neba adai degi Bharat Sarkar na akoi gi naga singda moina injection lama tongana kapsulaga akoi khaibung tanana ba khona lakhram neba adu gi keno aduni ko hojik lari se adu da itak tu yam kanna kapsun gibduna matamda da saunare mioi basi mai gi wafum do lakna mai political journey do lakna manadrak tadi mai ngangna bada wahi wata phajada ban sometimes yongna reba adu bagi pot mai am da sum lakna gi badu aduna matamam di chingi mafum dadi maruina naga area sing dadi akoi meitei hullaga bot lepaga bot karpo mai am yawram neba adu haidi aduna mogi bot ki campaign gi khwai gi laiba pambai khwai gi easiest means oiba haidi meitei hullanga ngba adu sonda su amuk kana ko mioi kharna mapum nati ko mi kharna muk naga sai bagi bha am ga lakna rakba sumai mate Bharat Sarkar sanai ni ko madu mahi man ge trom mam ne madu mayam jina naga su meitei ju je lomi wem ne sidi kana de ko khoi isi naw ni haidi akoi gi phajara puari le jeidana akoi culture akoi gi ke leiba mayam anthropology ke gi mayam jina masidi akoi khana ya de na ba wakhan ji naga gi mak lai bi yawn pa meitei gi mak ju su thijin ba khochen ba mayam lai he ga na pa de gi moi sana ba game plan du fail oisilak bane ba adu duna ne khoji akoi gi kano to ba ji mayam no ji hangbiri ba mayam ji Manipur gi apun basakdam da lak pagi wakan ji kharaga hojik horabra ji yam phadana masi hojik yamna develop tawra bane yam phadana mangam sala bane hoji naga gi ichi naw singi marak ta su hoi nomai chingdon da na ta gari gum phibam dagi mogi political journey du yam yang na kalam chalu bagi khan halak ba yada bana amani ko hojik ti machi manaw sina bagi akoi yelomi machen akoi pun ga da bane haibai wafam lak na ko akoi mangda khara kan ngangna ruba kai lei neru da su madu khara kok thona ga apun ba Manipur ma sagat pagi lambi rom di lak pase yam ba honare adubu ai haji do khodak te to chen ba yat ba khodak te ta mai pak ba yab dina tamina yam san leilo chronic disease ama laying apnina matam jo khoi tam na dum yam thuna thu matam da hena punjala ga lakani hujik long lip Manipur longmin na mayam Manipur pun kan minasi Manipur kai ba roi Manipur de khoi thengna minasi yelomi khoi pun da di khoi Manipur gi future le roi ga na hujik mayam na hainai launari se masi yam phajaba afaba khudam mamane ba akoi gi masi Manipur musiba Manipur kan minna bagi Manipur gi aseng ba mapari amagi tawham thoba matou dang do hoji akoi yelomi woriba naga gi chinau sing amadi akoi gi yelomi sonda leba meitei gi chinau sing mapung oina ko ani je pundana ko adigi sonda tampak ta leba meitei pang jing na Manipur kai be aroga leli chepada active oina ga yaw na khona dominary myam je masi Manipur gi apun ba saktam keno do pampoi khodam ne ba kuki mak ta su Manipur kai ba pam da myam yaw ri ba Manipur da punna himina ba ingna jinga leba pam ba myam yaw ba adubu kuki gi mogi lalhoba mayam khulai pa ba mayam na kai henna na pu to budagi moju machin do hai bangam da ne ba aduna masida referendum gum bana tra kai vote gum to da na Manipur hi mina pam da ba kuki mak tu bol amam matam da ne Manipur da punna le mina ba ing singa le mina pam hai ba kuki machin ju ne yam be ba adu nomai chingdon to gi na akoi gi moi da mayam wa nga mangam dam ne aduna matam da su naga gi da su adu ne ba nomai chingdon la se gun point da lakhi bane ba seng ba praja singi wakhandadi Manipur da dum ingna chinga lemina ba koi punna lemina ba dum pame aduna hoji hangbiri ba wangdo akoi mayam je kharaga Manipur pun bagi saktam da lakmina ba je kharaga hawra bra da idi madu hawre yam phajana progress leire adu khar matam khar le dadi akoi phajana Manipur da ingta ba phibam mama akoi kaung phulup singge nusina lakane hai bagi thaja badi dum khar thumjai okay ja thoba ngasagi akoi gi hojik lari ba information technology mayam si sijinaraga hai butare ngasai panbi ki ba matam da hau ki ba I hau do mayam yam phajana linge marana hau khre ado mai chu pa e haiba tare handoki ba without territorial limit haiba wafam handoki ado mai tawduna hojik si oja nando su pan biri hai tare tungan ma furup sing even kuki marak tagi phau akoi di thadau ni haibagi distinct mokoi gi community do uchora kanda amu akoi di Manipur kai bi yaro haiba wafam si lai haibna chingba
इवन हौजिक केरोगी नगागी मखादा लेब तोंगान बा इवन हान दे हौनसु मखोय मणिपुर काइबा यारो हैबा मैम यावे हौजिकना हेना दुम अखोयजे नक्शन नरपगी मणिपुर हाइबा वाफम सिदगी मसी मखादा ओइना थबक तौनिंगपगी तौबगी लंबी सि चंगसल लाबनिना हंदक किसिदा अखोयना एडवांटेज लौबा याबा हाइतारे हाइबदी मसी खुलाई पाइबा सिंगना ममांगदा अखोय मणिपुर की वाफम सि काइना बगी तरप मतमदा ngam अदुबो 25 years later अमुक हौजी अमुक तौरे हौजिकसु अमुक काहेलोय हाबी वाफम दी गवर्नमेंट फोंदोए फोंदोगसु अखोगी मरकता खाइबुंग ताबा याबगी वाफम सिदा मियेंग चंगकांदा हेना दुम चेसन ना भाई बतारे हाइबदी कायर मतुंग तो खाइ तो खाइ थंगी नतबा कायर मतुंग दा मेन खटलगा मदु ने हेना अकनबा स्ट्रक्चर अमा ओइखिबदु मदु ओइनबगी दमकता अखोइना करी करी तौबा यायन खली प्रेमचंद हाइरिसे कोई कनुनी कोई सिदा लेरिबा इंटर कम्युनिटी रिलेशनशिप मैम से कोएग्जिस्टेंस तौननबा तौमिनरैबा मैम सिगी मागी कोई कनोसी इक्वेशन से रिसेट तौसे है फजना अदो मसी अखोइना तंगाई फदना लेवल अनी द तौगदबा पोट ओइबा मसी अखोइना पीपल खक्तगी लेवल दा पीपल टू पीपल की लेवल दा खक्ता तौरगा सॉल्यूशन से पुबा यादबा बिकॉज कइनो दा लेबा अमदा खुनाय में हिंगबा खुनाय अमगी मागी चौखट थौरांगी अफफतगी सिक्योरिटी की तोंगान तोंगान बे लेरिबा एस्पेक्ट मैम से मसी पुनमक से अखोइना इन द फॉर्म ऑफ लॉ मसी आयन की खुथांगदा लॉ लोइना ओला कांदा लॉ दुना बाइंडिंग ओइरगा अदेदा nga aga leba nga kwai lॉ na nga kadwini hajariba leba pukhat pai lॉ na pukhat tuine ba ana adugi poto koina people gi level da budi koi sincere intention loi le mafam gudi makta leini mi loi lei duine phata mi shu yauduni apo mi shu yauduni madu social component ne society mai mai component ne ba huran bu su leini police leini dana ko doctor su leini nurse su leini patient su leini ba armain to dana dum yaw ne ba अदुबु मथंगी लेवल दा मथंगी लेवल अनि सिदा मखाई लेवल ददी अदुगी पोछि फंगने बा बट मथंगी लेवल दा अल्टीमेटली एकोई गवर्नमेंट की मागी लाइबा एकोई की स्ट्रांग लीडरशिप एकोई की स्ट्रांग रिप्रेजेंटेटिव से सिगी पोछि सु चंगे बा सिगी पोछि ना विजन जे यावना मदुगी एस्पेक्ट दा अतोपा मोगी वेस्टेड पॉलिटिकल इंटरेस्ट ना मयामना हाइनरिबा मसा मसागी मागी पॉलिटिकल मागी पावर गेम दुदा अदुदना खरे हेना नक्शन नखरगा मियाम की वेलफेयर मियाम की याइफननबा एस्पेक्ट मियाम दुना अखोइना अंडरमाइन तौरगा चटपगी हैनबी मा सांगना लाखिबसिनसु काहेना न पोरमोइबा बट हारिबा पुनमक से इंडिया गवर्नमेंट की मागी इंटेंशन मागी विजडम दा याम डिपेंड तब पोनेबा कइनो हाना ngasi अखोइना हंदकी इरांग से थोक मतमदसु अखोइना इथनिक कम्युनिटी सिंगसी अखोइना आइडेंटिफाई तब ngamdabase मसी अखोइगी असोइबरा नत्रगा स्टेट पॉलिसी की असोइबरा ngasi phawda ekoi gi hogalaiba akoi di to se hoji angang anobo tholei mayam sida lamdam sida khunda minere ba kanlu furu kunthra taruk sigi karamba loan tambi ge karamba chana kalon tambi ge karamba ka furu amagi marakta nuksi chana no la akoi na di india da hydra awang no poksi neglect tore akoi da racially discriminate tawi mainland indian sing da akoi si phajana assimilate tawde akoi si ada racial kenom di yenga kanda akoi da ot panai ba sakchu mana de na tati tawena tawena hydra ara akoi state ki on akoi gi internal family matters sida su akoi na akoi state ki policy na akoi masen si nuksi chana na lemin na ba akoi state ki policy da karai reflect tawge ba district seme ethnocentric district semjilakani aduna district set bain sum sum lakramni na last di district semi se mafam du khundari ba mi du mapa ma pu lam soto pi ba na khangale kyam ti soige ngoba district semi si administrative convenience ki ne na haigedone malengi chana je du ne ba america gi united states hai da 50 states natra premchand 50 states si punjal laga na state me am si gi माई ऑटोनॉमी लेगनी फेडरल मागी पावर लेगनी अदो पुंजल लकांदा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हम सेमे अमेरिका मैप तुम तंग यंगबियोबा स्टेट अमगा स्ट्रेट लाइन चप तिंगनी मरक मरकता तुरेन गुंबा नेचुरल बाउंड्री ना खाद्या दबदुना खरा खोइगनी मची दा अयामना स्ट्रेट लाइन ओइगनेबा दैट इज कॉल्ड स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस अखोगी सिदेमो कांगपोकपी इम्फाल दगी अवांग पांगना किलोमीटर निफु चलगा लेबा कांगपोपी दो इम्फाल दगी किलोमीटर कुन चलगा लेबा कुन मंगा चलगा लेबा नंबोल ओइनाम गी मनाक्ता लेरिबा चिंगी खुन दुना कांगपोपी ओरिसिबु एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस लाबा ऑपोजिट डायरेक्शन दा अद खनसेबा अदुदी कांगपोपी हेडक्वार्टर दा सादु चिरु दगी अदगी नंग इचुम कोम दगी अमा दगी स्वाइ दगी मीसिंगना चटके हारदि किलोमीटर 100 चतोरेबा
adagi Imphal East ta jiri bambu Imphal East yarum biya bro maitai khun dai na ikta Imphal East hapsale kilometer kya kilometer sani kun manga lapa mafam duna district PB hona braba adu punjala tolop jiri bambu government ki tolop si bon badal alla holle ba adugi gingbi oba adugi state ki mindset state ki policy mayam sina lebang ki thugai bane ba kain na te ba people is miyam is di to na tinar di ngasi akhoi maugi chinau mayam na Kohima da kilometer kun tarir khap chalaga laiba Kohima da yongada ba poche kilometer chamaga tara chamaga tare nipan changna Imphal da nuti gi laga po yoningi se kai gino because akhoi na siliba policy duna akhoi gi marakta economy gi kana ba khakna tana moi da secure be hele Kohima da angami sina tati tawena tobu se siga somda tampak da laga mitei sina nusina tobu ani sigi wait si yenga puma tamda akhoi punjala ineba al kilometer kun tare to moi wakhada lamthore ineba kilometer sama tara si nakshala ineba masi government na sigi pochi mami ta moi realize taw deba si policy on thokpa haiteba ada khoi civil society level dari akhoi na de du tawreba adumai tawdna loan da channel loan chatta administration da same da ba madugi por mayam se India government na hanagi British na excluded territory men municipal area tapaki soru khara sida administration tawraga atai sing sina excluded territory ne raga lambu bo khara tawraga just hill house tax aduga nangi reserve forest area uyuk sing ngak pa kanbagi khaki darbar na tawbudo adugi same pattern ze in India da til matung ning tame na haira matung da British hangrasu sana bidudi India gi akoi gi angobu sahibti hangre chakre amu na mohut silore do adu chap chana hoji akoi leba tahala tame ba sigi poche masi akoi people to people kuki gai koi nuksina ba naga koi nuksina ba na adu policy du di kana sema mora nam de ba moina adai Delhi de sema ka da poche ada akoi gi strong political leader visionary political leaders in na Delhi da akoi sidai policy se draft tor pura ga convince tor ga policy we na pura halaka da ne ba adu ba initiative yam se low daga di hojik le riba akoi gi le riba ethnic akoi gi division gi design da administration toriba ama toriba mayam se si pochi tugai dragadi si pochi reset tok thok dragadi akoi hari pochi akoi na thamoi da panam na pen draga su leba se loan ngak pani administration gi loan ngak ka ni adu gi lo du sembo adu ya maru ay adu level du su adu da su semdo pachangi makha gi level la koi to godabni na mai tamje okay am phase ba form sing hai tare maru na akoi gi miyam gi ba people to people connection de dum matam leba khibikta masi nakshin na bodum hona ba do nakshin ra ga su lak ba matam khara miye bo bagi sauna bo kona bale ga so dum nakshin ra ga magi horok pamadu mo khanjil lak ba tare adu khwai de maru ori badi akoi gi conducive atmosphere ma lehenna bagi damakta in terms of policy in terms of management in terms of law me ama sembi de kanda thambi ga da badu handagi hauna madu thamdrabna hek correct na bagi masaksi oi haibani adubu miyam gi minungsi gi nuksina bagi lipun sina kalli banina hojiksu apung fana thugai ba ngamna lakpani masidagi henjulakpa taragadi miyam gi ba famamadi lakpa ya bagi dumba khogi ofam single haba tare yata je aroi basi khogi musai pan biki bhai ba tare oja nandona su oja kinno so thobuna su khogi naga digi kuki maitai major ne le badu maitai panga to fu su myam le du maitai khogi khoi towan ba greater nagaland sem na bagi wafam si phongdu kan board khomam ba aduga hojingna mu kuki lin gi wafam sida kuki gi ba towan political advantage law no ba ma masigum ba mayam si iban maitai marak suma marak ama hojing sai habi ki ba khogi naga singa chaira kanda adubu aya manadi Manipur gi apur tam kai ba yaro habi sida focus ro to bani maitai gi dar le ba politicians ngai ba tare adubu sugum ba ethnic base oiba political ge advantage law no ba chancel lakpa political party natraga politicians singsi masida hana miyeng chamam thok tabra Manipur gi apun musutam se adum tum koina kai dane hai tar ga di habi wang silai tenta ga gi Premchand yam luriba Manipur gi situation je political party map je hana leram basi Manipur lo haida adigi organization map je Manipur lo hai students body hai Manipur desa Manipur emsu Manipur lo palleba Manipur have a concept is the ethnic basis from Tugai Honarise. Yana Kanandagi, Horoke Hakanda, Naga group, the Hore, Naga political party, Alexima Mang the Kuki Tole. Masida Quina Pambas, a quickie
adagi masigi breakdown nama handa kista breakdown nama si urap pasi kamai kedu human rights to uram neba human rights to ko jamia human rights lo tormini students tormini ko human rights movement se debu han kano kuki sire naga sire haram deba naga people's movement for human rights thole eba khale ka da manipur thole ba khogi ko harle re adagi human rights alert moi myam se manipur gi palle ba adu handa kista kamai to ke tane akhoi gi sok matam dane kuki gi sogana kuki dang haiba naga haiba ethnic based sum thuarak pase masi phatte masi dagi loi thorpa ngak tane ba masi khwai gi phaba khoina masi kamai togedagi hakanda khoi gi tamil nadu gi model se mu se keno tawdi kas lok thok suppose hagai ta ko Premchand ji khetri mem hakanu ga hagumba ai sini thokong jam hakanu haidi mi se lakon tam da ko na han je khoi pangkui kui je khoi tv discussion am da issue yawe ba ko ma pan da tawani masum hange mai te sum hange ba ko ai na hai ba ai gi mai te no ubigano journalist oina mi woni ubiu ai na ngai ba point lo biu ai na ngai sina mai te gi biu Premchand nga gana khetri mem gi biu adagi amana nga gana ko point ma biu madwani ubigano ba akhoi na ngai se magi community basis to ubira no ba ai na ngai se ai gi mi amoni individual na hojik sina manipur se kamai to geda ai gi point je mangre ba ai gi community o me ai na ngai se ai gi community gi ni haiba kano to loi chakre ba aduna manipur da nga sai athu ban haido district sembabu adugi kai to kai hojik se sum hainare hadi manipur kudha mari le suidar community sa adudi district se kundha mai le dure ba akoi chief minister akoi khemchan yam to haibani manipur si gi kundha mai adu tadi district kundha mai le ba adagi hanak yam phataba ma to bisna ne minister khaidu ko matam sida ne on the basis of community amna naga gi deputy cm kuki si deputy cm kai to radi khale radi district khudingi district ta tu ni dana district ta tu ki deputy cm ta tu tham duro sumai to dra mi se mache sum thugara pa kan masi kana to ino ha kanda kana gumam ni silli ba masi myam je mache da khoino jai cha khoje united oi se ba manipur gi people se united oi se ba manipur gi people se united oi se kamai to ge kanda yana bla sacrifice am di change ba sacrifice kana to do no ne hegen kan majority community si heta tai majority community sina khoina ne hajik manipur gi organization sem badana mai te gi have concept se thadu ase kanum tore na hajik 2023 matung da yam tor me ba everything mai te pan chale ba mai te sina ta ba da manipur have concept si to khoi chachi mamang da chache ba adu ta dia khoi kana por kan yaduna ethnic community da khari majority community sina mapa mapi oi bani na aduga hajiki 2024 actually 2023 aduga 2004 je kena am dil akhoi se kamai to geda 2001 da kai kuki ga naga adu da thok batam se government ne ji sokte ba mana dunia du je hangde ba handati government bu thugai re mana duni thugai re ba masi thugai ba che pungsan ba ma yam takar oi policy aduga masi matang da khoi gi yam ningsang bam dei 2001 gi se gasi ningsang pani na ne matam da tawkhiba da khoi gi chitranjan ko moi myam sacrifice myam to mudugi sacrifice myam gi wari ka ki myam to si di ta ba phangde moi adugi chance ai medium to so la hon janingi matam du da tawkhiba manipur gi movement adi manipur gi damak ta manipur je kai bi adana ba thawai kat pang mi ka have se matam du msf na lo khiba role madu manipur gi society man lo khiba role lo minute am tong su ai ta lo hon janingi kano okay jando tetanga thambi hai oi pebam chitra jan mangang na akoi masa thau hoi de si gi base manipur dagi apaspa lokthwa habani manipur pumba dagi mache te nate ko armed forces vision power act si lokthwa habani armed forces vision power act asi kai ngai kanda taibang mi gi thawai china machinja oiba nupi gi ikai khuna ba ijat china machinja oiba mi oibi gi i china machinja oiba adum ba podam ne ba apaspa haise masi lerak padagi sang la ba chai chida manipur sa mi kya hat kre mi kya rape to bire mi kya mang kre khangidre ba adugumba apaspa se akoi na haije akoi manipuri akoi na madu magi machin jagru khun ngamaro hem ne ba akoi magi nupi me magi ijat mang ngamaroi mioi kya thawai I ta bang ngamaro mi ka thawai ngam ngamaro hem ne ba adumba kham ngamada pebam chidre je mangang na human dose orga masa sida masa thawaji laga adugumba akoi gi 1991 gi matam da haidare thawna phagi pai pu 13 august tikendri sangan bu farsi to hat ki nimit se masigi nimit chitaranjan na mana wari am logje ba sumani india gi amot pa ain chi mayok ta ekhoi manipur gi awang no pok chingdai da leiba bharat ki awang no pok chidai leiba manipur chingdi yam otpi nei biba lamdam mam lei ji ban tam ta khangalage kari ni mi ta khangalaga chapjani khangkanda bharat ki independence day bharat na ningkha tamba nimit se 15 august se pithribi pumbada malem gi miyam mawangda bharat sina akhoi ningkha tamba bani harau mathoi ka da harau te yam ni madam da chitaranjan na pawjel sathi ka pawjel ma pithribi miyam da pileba bharat aje
तीन नबे अब लेबाक नते पृथ्वी मियाम खंबियो माना ngasi di ningkha tambagi nungai ba independence day gi thorom pajana pangthu ga chu magi bharat ki awang nong pok chidai da leba manipur ko lamdam mama namphu du lokchen biraga mana miyo mi te chalaga miyo bi li chatna da lamdam mam chalaga mafam dugi leijari ba miyam do namatna akoi thati chati ba ek panjalaga mihat mipun sathi ba thamdam chale adu mo lamdam da manipur gi miyam thina awana tare पृथ्वी म्याम खंबियो है माना ह्यूमन टोस वन हक्चांग की मैरा वरगा माना पृथ्वी की म्याम द तौकिने भारत याम साथीनी गाय पीबनेबा अदुदा कइवा कांदा अदुगी सदबिदो मदु हुजिकता अदुदगी फॉर्मुला सम होंगैनिको अखोई मणिपुर से थुगाना अपसपा अम थंबा आइनि हे हाइजबदो अपसपा अम थंबा मी जहालगा तब तौगा हाप तौबा अदि पैसा अम थाजल लेयंगबा वोट का पैसा थाजल रहिसे सी थाजल भारत सरकार ना साना रहिने बा कोई स्पोर्टिव टेरे लेजरबा अखोई यामना कनोगी वाक कल्चर लेजबा सुबो नोंबा लोय तंदा हलैनि को जिगजे वोट मतम लागन पैसा येनबी भाम ग लांगैसे मसाई भारत ना मसाई अखोई दा अखोई कनोगी वाक कल्चर दुदा अखोई अटैक तौसलैने बा तंदरे हुजि लोय तंदरे अदुदना वोट पैसा गाने रहिसे सिगी नफुआ पुदोजे सुंबा मयाम जी मायोक्तने बा चितरंजना 2004 दा मनोरमा कौबी ने पी मचा मा लालहोबा याव मे हाइबगी नमादा मयिम द लेजरबा ममागी मथानु थाजेना पुरगा रेप तो बिरगा तमथीना हातो ने पीने खोइजे अदुदगी हौरगने मणिपुर म्याम मई हों जाखदा अदुदा भारत से हम साथी नहीं काइबे नंगे ने पृथ्वी म्याम मांगदा अदुना अदुगी मतुंगदा असम राइफल्सना कंगलादा मणिपुर की सेंगब लाइफम नेंद लेरंबा कंगलादा मणिपुर की इमा आइबेन थौना प्रबी इमा आइबेन जिंजना असम राइफल द गोबे असम राइफल हाइबेदा नोय असम राइफल दी नुपीबु नमानी न चेनी न कनोनी हाइना खनबंगम दबा नोदी सागी लम चत मीने हाबदा फी थोंदब खोंगजंग जंग लई गाय पीगिबदो मदुगुंबा मयाम दुनने हादुना न भारतना मदुदगी हुजिक पाउदा मणिपुर की म्याम से अपपा लोकथुई हाइ लोकथुकते हाइ तौरो तौरोगा दुम मीसी मियोय बसे अखोई नमथुआ फु तौबई भाबदा दुम हुजिक से अदुम लैदि हाइबसिने हुजिक माइ थमजगे ओके तो सेंगनमक मणिपुर की ओइना हाइबा तारे मणिपुर ngam काइदनबगी बु ओइरो मणिपुर चथबा तोप तोप मियोय चलोइबा आइन सिंग थमगा चथबगी बु ओइरो ह्यूमन राइट की बु ओइरो जंक्शन खिबा खोंजंग सिंग थवाइना पोंथा पीखिबा अशोक अना अपन म्याम यावखिबा अदुगा तोवान तोवान मतंग कयादा मियाम न जंक्शन खिबा म्याम दु लाइबा जनरेशन सिंग सिदा कोइना तम तम सुम खंगनबगी तंगाई फदबा दु लैरब्रा मसी कोइना सिलेबस ता हापना ते चाहि खुदिंगी ऑब्जर्वेशन ओन पांथोकपनी अदुबु मसीदा खंगदबा अखोगी अनौबा जनरेशन की मियोय के याम लेरमबसु आंग के याम लेरमबसु मखोइद मतम ग चानना चुनना तसेंग निंगथिना खंगलब मतमदा हौजी हौजी थेंगनरिबा सिगुंबा मणिपुर की ओइरिबा सिचुएशन असिगी करिगुम खरदंग मियाम बोलोने चक्सलप मतमदा हाइरिबा हौखिबा वारी म्याम दु तारगदी एक्टिवली पार्टिसिपेट तौनिंगबा मणिपुर की दमक खनबा मणिपुर की दमक अखोई मयामा थवाइना पोथा पिथोकपदा अदुगुंबा अचौ पांगलमा ओइगद्रा हाइबगी थाजबसे थमजरगा ngasi गुनदि द मणिपुर फाइल्स थरमसी मतंग लुसिजरगे जि थरमसी पेनस अहोमुंगना सरुक याबिदम थरम फोंगचरे मसुदि ngasi gi द मणिपुर फाइल्स थरमसी थरमसी करम तोबिबगे हाइबदु खद पिबे पिबिरमसी गुनदि कने बथिनजरी खुरमजरी